satanisti imaju svoga Boga i oni mnogo bolje poznaju duhovni svijet nego što poznajemo mi. I oni se, ne znam koliko gledalci znaju pojam karme, šta je to karma, satanisti se boje karme. I zato sve na ovom svijetu danas što rade nama izgleda jako čudno upravo zbog te karme. Jer oni nama najave šta će da nam rade unaprijed jedno 7-8 godina. Obično bude 8 godina jer osmica je neki mistični broj u satanizmu. Ne znam nešto puno o tome, niti me interesuje. Međutim, sve se nešto zbiva nakon 8 godina. Objasnit ću to malo kasnije. Znači, oni traže, upravo ono što sam govorio, traže naš pristanak. Isto imali smo slučaj da ljudi koji su primili pelc, da su morali da daju svoj pristanak. Znači, svi koji su primili pelc, oni su potpisali taj papir da dobrovoljno pristaju na taj eksperiment. Tako da, pred tom nekom silom, kažemo kojoj mi ne znamo ništa, nažalost, pred tom silom oni su čisti. I bilo kakav masakr i bilo kakvo zlodjelo da naprave, oni imaju pisani dokaz da oni nisu tome ništa krivi, nego da smo mi ili neko drugi pristao na to. Nažalost, naša je žalost da eto mi i o tom svijetu duhovnom nemamo pojma, da ti satanisti više znaju i o tom duhovnom svijetu, naravno sa druge strane, i znaju naravno više sve o tom naučnom svijetu i o tim naučnim dostignućima, tehnikama, tehnologijama, jer jednostavno to što oni proučavaju, to se zove kabala i kabala je sva bazirana na nauci. Jednostavno, kabala nije nikakav narod, nije nikakva organizacija. Kabala, sam pojam, tačan prevod, jeste moć komuniciranja sa mračnim entitetima. Mi imamo, znači, vjeru, mi kažemo, ljudi koji vjeruju u Boga imaju te neke svijetle duhove, svijetle bogove, a oni tamo što vjeruju u satanu i u te mračne sile i mračne duhove. Znači, to je jedan drugi svijet. Međutim, kažem, uz pomoć te kabale, oni su uspjeli da ostvare kontakt sa mračnim silama, sa mračnim duhovima. Oni im vjerovatno govore šta da rade, kako da nas pobjede i danas smo upravo, znači, svjedoci tog napada mračnih sila na čovječanstvo. Čist znak da je počeo napad jeste bilo paljenje crkve Notre Dame u Parizu, a oruđe napada na nas jeste, znači, ta nanotehnologija, jer jednostavno mračni entiteti komuniciraju, da kažem, putem elektromagnetne sile, putem elektrona, i zato je bitno jako da se mi napunimo tom nanotehnologijom, da bi oni mogli preko takozvane vještačke inteligencije, da bi mogli da komanduju s nama, da utiču na naše zdravlje, raspoloženje, na sve aspekte života. Da ne pričam na pamet, naravno, nadam se da ste vi i gledalci slušali Hararija, desnu ruku Klausa Schwaba, kako je to lijepo objasnio, da smo mi životinje koje mogu da se hakuju, objasnio kako to sve funkcioniše. I sada ja bih volio da je što više ljudi to pogledalo, jer bi shvatili poentu njegovog govora. Znači, cijela poenta njegovog govora je bila to da mi ipak moramo da se napunimo, znači, tom nanotehnologijom. Bez nje mi nemamo taj, da kažem, interfejs sa vještačkom tehnologijom, vještačkom inteligencijom, nebitno. Jedan od interfejsa, znači, spoja čovjeka sa vještačkom inteligencijom jeste ovaj takozvani pametni telefon. Međutim,
ti telefoni koje mi imamo i uopšte ta tehnologija koju mi nazivamo pametnom, nije uopšte pametna. Jednostavno mi imamo jednu drugu percepciju u riječi pametnom. Na engleski ta riječ se kaže smart, međutim mi je prevedemo kao pametan. Naravno riječ smart znači pametan, međutim samo značenje riječi smart nije uopšte pametan, nego znači self-monitoring, analyzing and reporting technology. Što znači, jedan banalan prevod, znači tehnologija koja ima moć samo nadziranja, analiziranja i raportiranja, odnosno slanja stanja koje vještačka inteligencija zahtjeva od tog uređaja. Zato imamo pojam smart električna brojila. Šta su to smart električna brojila? Pa ništa drugo nego brojila koja ne samo da prijavljuju koliko smo električne energije potrošili, nego vjerovatno nadziru i cijel objekat u kojem su smješteni. Znači sve to što je smart ima za zadatak da nas na neki način nadzire. Za sad je to, kažem, naš telefon, međutim upravo je to govorio i Harari, da sva ta tehnologija danas sutra će biti ispod naše kože. Tako da kažem, ljudi trebaju da se probude, da znaju šta su ona sredstva koja se ubrizgavaju, da to veze nema ni sa kakvom bolešću. Ta sredstva nisu napravljena da bi nas spasili od bilo kakve bolesti, nego je bolest napravljena da bi mi primili ta sredstva. Tako da, eto, znate i sami, bilo je slučajeva da kada su izbori u jednoj zemlji, bolesti nije bilo. Kada prođu izbori, kada prođe veselje, onda kažu, ajmo, nastavljamo dalje. Tako da ta bolest postoji samo u mainstream medijima, u narativu vlade i naravno postoji na dva načina, to su otrovi i elektromagnetno zračenje, ovih 4+1G instalacija. Boski, reci mi sad, spominješ i dosta stvari i sad ne možemo na sve da se raštrkamo, ali interesantno je, spomenuo si AI tehnologiju, pametne telefone. Reci mi, da li si probao ChatGPT i koliko je moguće da on zameni generalno svu ljudsku radnu snagu i koliko je moguće da ljudi postanu beskorisni u ovom svetu? To je tema o kojoj si ti spominju i priča, međutim, niko nije baš ušao u dubine ChatGPT-a. Da li si koristio, šta misliš i da li je to neka preteča robota koji kontroliše ljudi? Pa cijela zamisao te vještačke inteligencije nije ništa drugo nego da mi prihvatimo nešto što će nas kontrolisati, nadzirati i što će u budućnosti danas sutra uticati na naš život, odnosno govoriti nam šta da radimo i kako da radimo. Ovako, da budem iskren, jedna klasična glupost. Zašto? Zato što upravo ovo što sam govorio, znači bitan je naš pristanak. Taj chat, kako reče GPT, ja ni ne znam, ne može da utiče na normalnog čovjeka ništa, niti normalan čovjek treba s tim uopšte da ima veze. Jer upravo zato, znači, ne dam svoj pristanak. Ja ću dati moj primjer, na mom telefonu nema Facebook, nikad nije bio, nema Instagram, nema nijedna društvena mreža. Što se tiče komunikacija, eto, moramo da imamo taj Viber, da iskoristimo eto to što možemo poslati slikovne poruke i da se vidimo na video, to ok, ajde. Ali znači te društvene mreže gdje se naš život pokazuje kao na dlanu, to nikad nisam imao i neću nikad imati. A što se tiče tog čata, ja ću reći ovako seljački, narodski, što se mene lično tiče i mog mišljenja, odsjekao bi ruku svakome ko bi pritisnuo na to uopšte kliknuo. Jer upravo ovo što sam govorio, znači ja dajem svoj pristanak. Šta ja imam da časkam sa ekranom na mom telefonu? Jer jednostavno od toga
nema koristi, ima samo da se poveća zavisnost, da imamo taj uređaj, u ovom slučaju telefon, da ga imamo što više uza se, eto da primamo te informacije koje će ta neka tobože vještačka inteligencija da nam da. Evo da postavim pitanje svima, naravno i objašnjenje, ništa drugo. Ako ja živim na selu i nemam recimo ovaj takozvani pametni telefon, nego imam onu staru Nokiju, kakve ja veze imam sa vještačkom inteligencijom i sa tim čatom i kako to može da utiče na mene? Jednostavno, znači, rekao sam ne, neću. I živim na selu, kopam baštu, stvaram svoje proizvode, udišem lijep vazduh, slušam lijepu muziku, recimo cvrku ptica, ovo ono. Znači, ta vještačka inteligencija, ta elektronika i te gluposti ne mogu na normalnog čovjeka da utiču. Znači, to je samo pristanak. A kažem, sve su to oruđa koje su globalisti napravili da bi nas danas sutra kontrolisali. Što se tiče Kine, vidjeli ste milion videa kako upravo ta vještačka inteligencija nadzire ljude 24 sata, kako im šalje poruke na telefon u ime vlade Republike Kine, poruke sa najnovijim vijestima i ti Kinezi moraju da pročitaju tu poruku da im ne bi se smanjio taj socijalni skor, jer jednostavno znači te najnovije vijesti koje im vlada plasira, oni moraju da nekako prime k znanju. Upravo sad imamo, ne znam koliko su ljudi pratili, imamo izjavu šefice policije u Australiji, nešto sam gledao, gdje je mrtvo hladno izjavila da ljudi samo trebaju da slušaju znači informacije koje im plasira policija. Sve druge informacije su lažne. Znači, ono što oni nas navode danas tako malo pomalo, recimo i ove mainstream, znači u Srbiji imate RTS 1, znači svi bi sad u Srbiji trebali da slušaju RTS 1 dnevnik večeras u 7:30 i to što oni kažu, to je tačno. Tako da za bilo koji događaj koji se desi, ljudi ne treba da razmišljaju svojom glavom ili da sumnjaju, nego trebaju u 7:30 da sjednu ispred televizora, da pogledaju dnevnik i šta oni u dnevniku kažu, to je. A naravno vlast drži skoro sve televizije pod svojom kontrolom i tako da ako gledate bilo koji dnevnik u 7:30, bilo koje televizije, čućete iste informacije, nažalost. Sad čovjek koji gleda ovo, sedi pored ekrana, sluša sve šta ti kažeš, uglavnom je u paranoji. Većina ljudi koji ovo gleda su u teškoj paranoji. Reci mi kako ljudi treba da se ophode prema ovim događajima, jer neki ljudi možda ne prihvate ovo kako bi trebali, neki ljudi se previše uplaše, uspaniče. Razumeš što ću ti kažem, publika je jako raštrkana i ljudi baš ne gledaju ovo ravnodušno, ako me razumeš. Kako bi treba da se postave prema ovom svemu što se dešava, ljudi? Jedan poručan čovjek koji ovo gleda, jer mi se njemu obraćamo, mi ovo snimamo zbog gledalaca, ne zbog ne znam tamo koga. Pa kako taj gledalac koji gleda ovo, koji je možda paranoičan, šta bi ti sad njemu rekao, evo? Da se lično obratimo tim ljudima koji gledaju. Pa nema šta, upravo mi govorimo istinu, nažalost onakva kakva jest. I ja sam na mom kanalu dosta toga obradio, hajde da ne kažem, nije da se hvalim, stvarno, ugasili su mi 2 kanala, evo i ovaj 3. kanal je, imam već jednu opomenu i od jutros imam jedan strajk na 7 dana, tako da što se mene tiče idem po starom i ovaj kanal visi. Jednostavno kad čuju jednu osobu, ajde kao što sam ja ili kao što je bilo ko, ljudi bi trebali malo da pogledaju dublje šta ta osoba govori i da pogledaju dokaze. Znači, to je osnovno, da pogledaju dokaze. Ja se zahvaljujem YouTube i alternativne druge platforme su pomogle jako dosta da se mi probudimo, da se opametimo. Ja priznam, ja nisam ništa znao u životu do 2019. godine. 2019. kada je
stupio na snagu K-19 teror, ja sam se osvijestio, vidio sam da nešto nije u redu i sad već evo ove 4-5 godina oči mi ispadoše, narodski rečeno, od proučavanja i naučio sam sve kako treba. Dokaz toga da sam naučio sve kako treba jeste upravo da sam sve tačno rekao šta se zbilo i šta će da se dogodi. Jednostavno i kada je počeo rat u Ukrajini, prvi sam rekao da je to cirkus. Ljudi su se neki bunili, kako cirkus, ljudi ginu, pa zato rat i služi. Rat služi da napravi problem, da ljudi poginu, da bi ostali ljudi vidjeli važnost tog događaja. Međutim, evo, nakon 2-3 godine ovog cirkusa između Ukrajine i Rusije, sad svi vide da je to cirkus, da je to dogovoreno. Neki ljudi bi trebali da odbace svoje mišljenje koje su imali godinama i da odbace svoje nade. Nade su nešto najgore. Ja to zovem nada koja ubijedi čovjeka u nešto. Znači, mnogo ljudi imamo i na našem Balkanu koji još uvijek vjeruju da je Putin dobričina, da će on da to sve riješi, da se on za to i bori. Međutim, situacija je potpuno obrnuta. Putin je Jevrej, odnosno duplikat pravog Putina. Gdje je završio pravi Putin, ne znam. Da li je ubijen, da li je sklonjen, da li negdje uživa. Ne znam, ovaj kojeg sad vidimo, to je njegov duplikat, doveden od strane Hazara. Sva vlada u Rusiji su Hazari, sva vlada u Ukrajini su Hazari i upravo ono što se zbiva na teritoriji sada Ukrajine jeste eliminacija pravoslavnog hrišćanskog stanovništva, to je osveta Hazara, stvaranje nove Hazarije, stvaranje nove zemlje za naseljavanje onih sa bradicama i sa šeširima. To ljudi treba da shvate, pa će onda tačno moći da znaju o čemu se tu radi. A ako misle da, ne znam sad, ovi vaši gledalci, pratioci, ako nisu upoznati, mogu slobodno da pogledaju slike bivšeg Bajdena i da pogledaju slike ovoga starca koji nije Bajden, naravno, i koji ne liči uopšte na Bajdena. Tako da i on je zamijenjen. Zašto je to zamijenjeno? Ne znam, vjerovatno radi neke glume da danas sutra ono što će da ispašta američki narod, da mogu da svale na tog predsjednika, da kažu pa evo bio je senila, šta ćemo, nije znao šta radi i tome slično. Tako da velika se predstava odigrava, ko se probudi na vrijeme i ko se probudi kako treba, znači sva ova istina će mu leći lagano. A ko se nije probudio, da kažem u jednom slikovitom izražaju, istina je nešto što se guta sa kašikom soli. Tako da, što se kaže, istina je gorka. Sad, kažem, samo je pitanje da ljudi odbace ona svoja ubjeđenja i da progledaju na svoje oči. Isto i ovaj sukob dole, Izrael, Iran, koji eto, sad krene, sad stane ovo ono, to isto sve naštimano. Znači, ostao je još, to sam ja govorio, imali smo događaj koji se zvao Arapsko proljeće. Zašto je bitan događaj Arapsko proljeće? To je dokaz i to je jedna akcija gdje su Hazari smijenili one režime rodoljubne i na čelo tih država postavili svoje ljude. Znači, ubili su ovoga Sadama Huseina, pa ovoga Gaddafija, pa Mubaraka u Egiptu i sad su sve te vlade, znači sad su sve te vlade njihove i sve te vlade igraju kako kažu, znači ljudi iz Izraela. Dokaz tome, ko hoće da vidi, hoće, ko neće, nebitno, znači Izrael napada taj jedini dio koji je ostao dole nezauzet, to je pojas Gaze. Vidite da Egipat neće da otvori svoje granice, da taj
njihov narod arapski uđe i da se spasi masakra. To potpuno jasno govori. Znači, arapsko proljeće nije završeno, ostao je još Iran. Iranska vlada je dokazala da je isto na strani Hazara, međutim mora da titra sa iranskim narodom, da bi danas sutra započeo neki rat. Jer mora da bude rat da bi narod se ubijedio da gine za nešto dobro. Znači svaki rat ovaj koji smo imali u zadnjih 100 godina i naštima, čak i ovaj naš u Bosni, Prvi svjetski rat, Drugi svjetski rat, buržoaske revolucije, sve je to naštimano odavno. Naravno, ciljevi su ništa drugo nego prvi i osnovni cilj depopulacija, a drugo uspostavljanje željene vlasti, jer globalisti putem tajnih društava tako vladaju svijetom. Znamo da pogotovo masoni imaju onu svoju izreku ordo ab kao red iz haosa, znači mora da nastane haos da bi narod prihvatio rješenje. Jer ako dvije strane ratuju godinama, običnom narodu je dosta ratovanja, jedva čeka da ide na more, da živi opušteno.